Kardom nilimen ke sumiteron pipu wife of Suren Timung lapen nili tumarong ke manja menrong pararong pini nili video ka semarba Facebook long laso video ke post nang ko athe mang ke longle alam ta ki post ignang ko athe mang ke Kursing Timung alang li siap a video siap post he asap so ding hoy alang li Facebook a page alang li Facebook a page long ne ko son ne nili long ta screenshot si ke long post long ke tok ason do o pen ke video site a post hola so puthak ne alang li phan kisuman alam arguing tung la pen putaing tung nang li ki pu choklo to nang li phan ke aprang men ta requested olo nang li ke inut khayanok be mane APHC leader munit nang li phan ko ane respect do pen nang li pu inti hema site do dundet pule nili nai pudam kali sitame both parties phan lin ad ajat ad rong long wang si both parties phanang pueta piniante hakko hutpen dolil kache toke lagi kupial lelo is munit tumle son baklote tangka poisa maha no yat chepajir no dolil kache toke lagi kupi dolil aman ke pisi dolang hola so dolil long kache tok sorkari gambura non ke avelo asomar dolang angke bahini banget thoma munit reng ak tumda dolang hutum ki kupi aman lo lake nang li puitha nili tumle fake pulonte angko nang li ethelam tapu pine non mane council chari bom sar em sar Amar Singh Tiso aphan nili tuma benang ki dun pu let me tell you one thing nili tum 2019 pen la so along le kam ka cheklem ba file ka putap la so ang bong ke struggle ko anne nili si chini lo thema nili si karting lo haila makam nili tum ningkan hini file putap data sar nili tum han potanang pipe a theke bangta arjuhor nang koklo pini nang koklo arjuhor pen ajat pen rong long mai meeting rong asor phan election aprang ta mai meeting pha det pen arjulo rong asor phan sarta rong asor tum vek sinang than lo la ke koma tumalong le lo chonam dun vek ma chonam dun de ma pu bang sar la pu arju et a hok lo pu pensi nili tuma men ta paklang de nili tumle pinele saraphan pini offer ki pisinang paklang det ba lason pini det pule nili tum lake nang li jongdam une huputa bangta sarta ahok pet si punili tumhan ahok punang theklong pen si nang paklang lo dolil kachi tok dolil kachi tok a basis penle sar ba department asor nili tumhan paklang kali mondola tumoy department a tumoy bang jaga spot long wang ahoy kache dai sorkari gaung bura lahai tum pirthe do et pen si bang ajat noi non department asor bang mitha kam cheklem lo sitami nili tumke lake rightful owner lo legal owner 26 years non meeting long ta lang tum chi pulo 26 years ke nituma possession long se dolonte laana ningka ni chong hoilo la tum thang ta a question nang pinidun de that check in hin along lele hello pic putakali hem ta para hirai long le ta dak men rong para rong mo people onte alang litum ningje je det ke nang question du neng mati ni tumalong le sonalong le after 26 years ante chong hoilo alang tuma men pen alang tumalong le pute file ka putap ta du neng bo office long nili tungi 2019 pen aprang la tum file ka putap doima record doima alang tumalong le vek pulonte angko Kursing Timung nang li phan ke nili ke isi alam nang putulang nili tumsi fake documents ka bonai pu ke nang liku people ka ningje ke nili tumke inti hema sorpen a hukum long pamika si a hemdam si bang si methang si documents tang chipidon a phia phu me nang che than don date of death period the nang che than nun la so teng ben si nili tum ta claim lo asa do doctor bang pulo asa che vanoi legal here che vanoi pulo alas haya kam claim ta nili tumke methang khoros ke helat pen pinang ni poisa dam lo tanili tum ek toka ta hangheng ti hama sor phanta ining ki thi ke jang hut pini pina ningje der lo ne pini ahudi sinili tum ta lam chator ko pasai sami pini arni tanili tum sikai sita hanghe lai documents ka bonai ta alang li tum ge non ta documents che or lok lo documents ka bonai alam men sinang lila an ke che paro ka che pang tang bonili long ta proof do ame thanga tum si ang ton pena hormu nang ke chipidun angko doctor signature ta do
legal hair tuma signature legal hair pen pineta angton pen do doctor tumba cho baiji ma hula dak staff tumba cho baiji ma nang li tum ke pupo oh sob hanta nam etlo sob hanta poisa pen si pierlo nang li tum ta asap ke nang li ta common sense do bonili tum ta ki do o kali chongdat chutulo munit chot aso sanili hema sorta government sa kuri chongdat chot la nili tum ta la pusi sulicit anvelo kang tangkak sa o mane council ong ka chichini ke do la hai pule nili tum ta velo setame longle alam kula sota nang li phanang chun ning relo longle alam la ke timung sang ho nili tum chin thong no hanga mai pang ni det poya tamin tum chingbai pon tanang li bang e kali ke sang pide ji henten ji abi ji japi ji pu munit kil an arum sunnang ni ma pu de timung sang ho nili ta timung hem sikele lo timung sang ho nang li tala an ga ber sunang ni ma pu nili te hem bang se sar pisar bura ke laki aning ki thi ke kang lo chonam dun vek along le pen non lam nang ki bi lam kang lit kang ther da me ningje det po ningje lo tamine stami aning ki kang ma si ningje de lo nang li la hai sar bura ka he loi tap kaning che tap ke voice recording ki kuri la dak me si klang det lo nang li ot adur nang li ko an mane ke matha inut leader ke man nang li a ot doma ve ma kursing timung la dak siklang det lo angko nang li ta poset ji la son long le phelang alam long mani inut dalal bahini long ka cherap dun hedi nang li poset ji morni si nili tum han la anang vi nang ne nili tum ta ronat nang chini o bangkali nili tum ta somunit sitami non ke nang li la hai isia limit do kachejokdun lana din menta dojoy nili tum ke legal rightful owner mo council do ajata ahok pera kang sailong ji pusilini ni tum dojoy lo angko rong long ta batai chingwai lo angko nili tum ke ningkang sampenta 20-25% people la an people yo in chonam dun set along leta ningkan hini ke thom aprang le ke chonam dun along leta khali nili tuma bhul ke kopi lo nili lokhai tuma bhul ke chonam dun det mat la ana ningkan pen pota che bonai ne det lalo mistake ke kopia pot lo ili arleng tum ke lalo e chok biri bithung ainglong long le chelang po cho e cho som ret po bit khit lapur rijai en ret po chekleng ke dalo nili lokhai ta e don a pot chonam dun vek along le la an ke nar kan hai hema pusi bang ta nili lokhai ta chobonai ne dalo stami nang li la an nang Kachejokdun ret ku pig lo nang li singhasona munit takali nang li nang Kachejokdun ret ku pia pot lo nang than pa mekalo la si ake hai timung sar with all respect nang li nang Kachejokdun ri la hai alam nili tum village la grassroots level long ta nili tum chepa jodi phan try lo meeting batai lo angko meeting tia prang tanil to mahem ta dam lo boisa soisa lam da angko non kinili tum han ke peer thinang kar bok documents ka bonai ta fake documents fake ma na hok ma ke jetia hospital ong dam lo tenang li tum chini po amit thang tum sinang chi dun vek amit thang tum si legal hair tum sinang chi dun vek boisa ke la kinili tum si khoros heto documents kona pen si pima waneng map ke poisa nang ko ponili tum si khoros lo wan pilo enani sorkari gambra penang jila sonang jistami alang tumpen pirthe hukum long et amithanga akut ang thumpen bakos almari pen alang tuma documents nili tum thidam ujima mithang tum sinang ki pilo angko nili tum em sar long ta thidam lablo virdam lablo pudam de nili tum hala sonang kar bokke nili tum pudam lo ahok kecho jorve kecho namve ke sarpisar burata thiat lo aklenga sopo da thiat lo sitame akorte banghini dolang la so alam ke nili tum han rat long nangkar bokta nili che pakeng on theke delo ining jangje thuong ining ka siksak thuong mat ante yem sarbang nang pingkhat lo ante to la tum han le documents bonai da moi la so documents ka bonai pen lam kang chengke documents bonai da moi da wa noi legal hair la hai pine noi pu pensi nili tum ke dam lo bang nang pingkhat da teng pen bang yem sar ta arkan ke mati iem sarta arkan ke mati bang la son pulo wanoi la son noi puma sinili tum ki wan lo pon anti ko son sinili tum iem sara thengno ingti hema sor thilab lo virlab lo puka ningje dam ke
mo chetok prok nang lagi le ni litum ke ningje long le son ke cho jorve ka bang ke penan so da thiat lo asopo kleng da thiat lo stami bahini dolang le lo bahini dolang pua the sini litum ke legal hair bonai neng death certificate bonai neng bus intihem ke dam lo intihem ta dam lo mo akam nang claim nang mo nang litum han ta yata nang matha pon po da chechak lo ni litum han lam bisa se pulon te nang litum ta ke thek kere ki ding do thek re mucho da sumason dolil ta me chetok det nang pulo staminang nang lita kroiji ma ke hai kursing timung chonam dun vek along le 50% pen along leng thak nang nang li kroiji pu he 25 years do eda phi ningkan hini ke thoma phi ke nam dun along le putela ta belek jukti do hangdun mane ni li tum si pine phosulai der mat to war wang ji puchini lor ma si duplicate claim det pui 26 years do det a phi nang che hangdun puke ni li tum ningkang sampen 20% na people pulo mati di non ki inthema sor phan ke echet ta ping tung tilo la anili tum hanrat amai long pathera huma long news long hai pipini kaning je tap stamini litum charge loan lo council do nilitum ki ahok pet pon ma ahok perakang sai nang pg pu ining che thesi angko non ta em sar ta me puwa bedun ta kali bang rong a soraphan hang ad ar juhor ad c3d list long ta me ni tum baklang angko nilitum sar phan pini offer pila son pi pukela ke chobai ma jok lening je ta nilitum em sar phan em sar la omor sing tiso ap nilitum thang ta offer fe angko bang ta yata nang hang he bang ajata arona tangalam si kaning je la pen non te ning che theklong bot non nilitum hanta jodi em sar le ni tuma binang dun rason te non ke compensation ke bang ke long ateng me se ni tum long at lo bang section 6 ke long lab lo nilitum si long nun de chot lo non ta sitaminon ta nitum ke ining ding jon si dolo lamsam lamdok penche pajut unji bon pusi anta non ta non ke nilitum 20% kali ajat ta kali nilitum ke rightful owner pot long vek nang pongko nilitum ke do thip pola so ting si ahoka kang sai long ji pulosi council phanda chong hong ding lo la pen land and revenue em sar omor sing ti so phanta pura ining je thek long lo ni tuma benang dun ba hupua bedun neng kali ahoka kang sai nang pg pusi ining da che thek long ko nili tum ki long nang pola an vet lo